emuva kwelapha ke Aubrey Modiba owayitsiba-thiba uyayazi thiba-thiba imvamisa ke mbukeli Mamelodi Sundowns kuyayishayela izikhathi isidle-ke ama-guard of honor kodwa ke kule sizini ayikayitholi ke lapha ke guard of honor sibheka lapha ke lihlakulewu liyamshiyela lebhola kuhlano lihlakhu kodwa kubuya naloliswa lihlakulewu ofuna ukucela indlela Nuno Santos phakathi eboxini Khalakatha lesikhombisa lesizini. Touch is a move. Touch, let's go. Touch is a move. Lihlakulewu obona lapha ke Nuno Santos white waiting uthi Santos kumnandi ke manje asiphume istep uthi awuphuma umdanso uthola lapha ke Tashik Matthews yadlala TV.